Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Banyak keren halor kajing pendat no deki light ki balatep kum ki floodlight haki benta kapot ki bahap pedang kari India bat Bangladesh ki bahap hakani ke jela. Henne kasngi ke lai potrek unai wing. Deputy Commissioner jong ke East Castles District ulakot deki jelang ke Bagarpang ki sodas nong jong ki katto kat ni kisnong hak kapot ki bahap bapo ke East Castles District. Hakani ke jelang tang sangut ki sordar ki lawan yesementa kat baki dan pat kisnong hak balapa deki executive member jong ki dorbar snong jongki. Kinong ilam senang giblawan syakani kejelang hene kasngi kikentom ya kiba nakara motion linkhat meeting nong scan nong jeri bat umnyo ti nakaliang kibabun hi ki sordar kila pedang namata ba pat pria na wut ya kan ni kalain ti kejing khot UTC kalong bai ban penyai wut yak survey khana bon lam pendep jaga kam buat apa kapal di kemangalong kampun ini saudara ke balaya bejun pediang di tangkat orang ni kerja penpen nak liang juti tu orang bah di pen I la bakai ke kambiang banlek namita ban long kerja baik lang berpajak di nerai pan nak liang pajangi kerai liting di ngakam saudara keren syang ong bawa watang ya berat fencing gila ke persyak kat hado menta di kumnong dia keren saya kata ka floodlight kata kadai ke bang bu khod UTC kemat ke sana MBPCL di ini apa ke ai ka bakin dah saya sini mix nong yu sangat sangat motion lengkap meeting nosket di representatif di sudah nam o ilaka nan jadi ilaka umnya ya gane ke kenhon jeng sodar snong bat ki wede kenong ket kap snong jeng snong hakapot bat ke Bangladesh lawan senran lang ru deki khot jongka Coordination Committee on International Border CCIB Henry ye kinong ilam jong gane ke kenhon amsyam lasha bansong hakani ke jelang kabala pensubas neopat ye kini ki khot jongka CCIB Daka baong bakala badan Halandan ni kajing persang ban penbiet ye kini ginong kitkam snong da kumni kumtai kabut ba hangni ko isya kedar bon disi le divide and rule disi yele kumno ban divide ye kisodar ba ban rule ye ki ban penbiet te kalau ge ba smulung ba susi na ba ni ko CCIB mentakas ni ngimyo ban ya kren kapani isya kedar ba disi uting ban ya kren ba ka CCIB Nomor ke CCIB kaya hanganong rim ampan persya ke fencing nrai ban penbase wa put usam bat ban care yang fencing how zero line kenang ban omdu ki jaka ki puta siapa Bangladesh nrai ka ai ka ba ka jingle kerki nakaliang UDC kamtam nakaliang UDC jong ka Iskasi Hills patni saya kedar ba kadam ka air ka hari ka ba ngim la ban tip bat katung gajing soto bagajing bat ke bapau saya kedari kidan katung kan nengut kisodar ki bala pediang ya kan ka compensation bila pediang ya ka fencing ndrai kim tipat ba kibon naki pai ba jongki ki ba hado mentang asi kidang ya pun she pun ngille kumno ba namar ba ki jaka ki puta jungi ki lado mopo ka fencing kan ya hakasis ka san poyat balai pila syangkai le makan dengan jiki jongki lada pimdan kasih CCIB ni lah ya pimdan tu nomor saudara jumi pila menjur dengan fencing te kalau ke ni kumti mengyalam jong CCIB kiba perkhat kiba pek ya kata ka jige jong pai ba ndang ni snow ya ka jiwo jingnam jongki nim hun ju ka mensim bat ni kwa hiban ya keren bagi penbait berbujuk di si kalau lo mulale ya kan ni drain dawan mentakas ni wong penban ba kwa banyak keren banno lai tang naki sodar ni kum ka CCIB wilayah mentala kasar da post nem wilayah bat wilayah ya lenti kan ka kam te ka dan jing ayu yo so yo disi banyak keren bat ni beri jong CCIB nomor ki sodar ru ki deki membar jong CCIB tekan jing ayu ban keren ban ni nomor kan kam de ka personal jogo ka de ka kampai ba bang yale mentang de kampai ba tekan isya kedar ba disi uting banyak keren bat ni uting ban ya keren ya ka hok jang ki ba uting ban pedep kan ka project imat dia dan ke ba challenges bawa kuat ban pedep kan ka project
ban uting ban pendek ban yakren ban penbek ya ke ba kipai ba kidawa ka hok lejang ya ka hok jono te sa ka wei kat kum ka sithi ka ba kila pha chisin ki hana ba ki pentrei kana kam kat kum ka jing pen invoke ya ka section 40 jangkalan acquisition and resettlement ka section 40 ke ba de ka urgency clause ndrei kajing keli menta kalong haka no kanong rim ka state government lembaga jong DC kipen invoke lagi pentrikam ya urgency clause na markat kum ka urgency clause ka mula don thma don AA ka bakar ki ka ba hab balendre kum kita ki kam don thma po bagalia jongi don thma po hakini ki borderline jongi te haka no rim kipen trikam ya ka urgency clause kamut ban bypass ke district council te ni kum ki pai ba jong ka rim khalia ki bahap po agency share jong ka ki district council but ki bahap po agency share jong ka schedule tribe lada don kano ka jing ai ka jaka ka de bandon ka jing tip nakaliang ka district council ndrei hadu banta nakaliang ka khasi hills lay kamdon ka ta jing pensyai but kamdon ka ta jing INOC nakaliang ka district council ya ki bor sarkar ban lek ta ya ka jaka jogi pai ba mene porsi khadar shi bijeng ya kando ya CM jong district council ba PNCM wala ong shay kadar ba nakalian jong ngimpat ay kano ka jing ya chakmat sya ki bor sarkar ban le ka fencing ban ngimpat ay ka NOC te ka ba kila le kumne ka dei persya ya ka rti sensyar rti ka dustur jong ka schedule tribe but nakalian district council u CM ula kren shay kadar but wala ong ba unle ke ba de ban le wala da hab ban le spok kod ban file da ka case ya kini giba le persya claim da kan jok tin de nakalian jong ngiru ndang yo iya kan jing le jong kibor ki bahalor ki le don bor ki pai ba but ki phia ya ka jing sngo jong ki pai ba ngim hakawe ka sngi ngim ninum shong klik ti ndre nin poi shaki benta ki ba kham e but nginum krandin ban le ka ban kam